Atlantis hi ancient Greek tonga Islands of Atlas tinania thon thua clear car anga an soi thinani Plato thoziak Timaeus en Critiasa insuana tekhin thua langania chu tekhin thua chuan longsipai hel howin an suang turam ancient Athens an hual mup maini thon thua chuan Athens suanin Atlantean ho boina su adaulet ta western ram dangte anglo takin Plato thinlonga Athens chungnon na chuanin mun alu ne hle maini thon thu to pa chuan Atlantis suanin ahnua pathian te du sakna ahmutalawa Atlantic Ocean apil tani Plato thule lalang tamlo hle ma se Atlantic story hian literature ngong thui takanei tlat sini Atlantis tekhin thu hi Renaissance writer tampak du ai sam rama alang tam hlea ale lama chuan kumzabi som pakwana hun laya amateur scholar te chuan Plato zeldin ram chu hrilfia solin historical tradition angin ansoi ta dai maini Plato zeldin na mai ti taka chianglo takin ama pian ma kumsang kwa kalta me niin om na mun po chu pillars of Hercules pialam niin an soya hei hi mitam takin thil om nge ni ringin athon thule chuizui na sang ta chu an on ta thup maini te chuan Atlantis su tun ma a mishing lo khasak to na mun om nge niin an lo ngai chho ta zela thon tu sang poin comics le films lamin an siam ta sup maini tuna chuan kan philologist le historian ta hian he thon thu hi phua chop mai ne ti in an lo nol ta mase ang thilin nge Atlantis thu hi ron ti hluar vak ti chu in hnialana satak alani ta cheu thone Atlantis hi ma sang thon thu lar em dana chuan clear kar bo ti ni a chu hun chu achang kangin du ai samram fin na le muna tin reng omna ni a ma sang thon thu dang ang lo takin Atlantis thon thu lo in tran kum le in tran na mun hi hriat ani tlat thungani Atlantis thon thu chu Plato thu soi Timaeus le Critiasa ta kan hmuwa chu kum BC zathum le somthum bela zia khani tunlaya kan thlir dana hi chuan Atlantis hi munral mong le himdam tak ni na langtlang puya mase Plato hrilfia dana ero keini lo thlirna rama tang chuan ain person le ni ale khabuzia frauds myth and mysterious science and pseudoscience in archaeology the professor of archaeology Ken Fidder chuan athon thutlang pui chu khai khom ta technology lama ansang lea maseri lo chung ril lama chuan lalram kholo em hi aningot maini Atlantis sonin khovel hi tharum mangin athun wanda atumani akonga thilding thayom chun chu michale declaim te chau ancient Athenian ten nia Athenian how hianin an aya chak em zok te po hi thinlung mangin an hle thei zela Plato an Atlantean thua soi te hi ancient Greek how in Star Wars tia an soi venani an soi zel na chun Atlantis legenda hian civilization pilbo talam ain Athens mi huaisen ho chan chin lam atam zok ma Atlantis hi tuna loma mu chuani ta ang se chu ami chengten sala min mananga min ti chimit na sa hle zok hialo me chu wangin ziak tu ro pui Plato khan athon thua Atlantis ti asoi kha chu athon thu chevel na man Romania hovel eng history ama kha hunom thu record mu tur kha om lo ne Greek tik sa te po khang hun danglam tak chan chin kha mithen khatin an lo soi ve takna om nge ni ti fiana thale tling tak om ngai si lo ne kumsang hi lai liam ta khan Atlantis chan chin hi tu manan beng khon ngai lawa ani ang khanin om ve topani ti hi thon thua ancient Greek philosopher pakha chona soya Atlantis su thlerkar pilbo tani ti ngai dan hi tun mai lo chuaka nia atir be rachon writer pakhat Ignatius Donnelly khanin kumsang khazari le somriat pakhat khana ngai dan soi chuak ta masang hun lai huan siam sakhua chongle thir cherte hi Atlantis atanga thiamna lo chuak ni na ngai tlatani om zia chon hetiang finna nei phatur hi chuan man lai nun phung kha amol leya chu wangin khang thiamna te kha kholai motak mun thria chua thei mai silo mun changkang taka tanga anzir ni na ngai ni hethil chungchanga Atlantis finna le tunma Egyptian ho finna kha ain ang ne ome tunlai mi thiam te point makti taka an chui zui reng le zirchian tak zel pyramid ta khwan ril ru ati buai le thei bokang chumi hnuwa writer dang ta chuanin an ngai dan le thlir dan te soin Donnelly theory chu anon chil chho vele sela
Mystic Madame Blavatsky chuan kumsang khazaria le somriat pariata a lekha buzia The Secret Doctrine tia asuilanga psychic himthang dak Edgar Cayce point kumsang khazakwa le somni le sang khazakwa somthum vel khan alo boi pui hle to bokani Cayce ve thung chon in Atlantis tungsang hi fundamentalist Christian lam hoina ziak thungani vandoi thlak takin chung thei zongjong ta chu fin fia harsa le fia theilawan nia Cayce chuan Atlantis clear kar chu kumsang khazakwa somruk pakwa mu chu ani ngei don ani tia alo hril lok bo chu a thleng talo le zelani paranormal le thilmak chanchin lam hoya le khabu tha le lar tak tak ziak tu Charles Baylis Khan in Atlantis chanchin chu azir chiang ta tak taka tichuan kumsang khazakwa le somruk pakwa khan le khabu pakhat The Mystery of Atlantis ti aziak ta he athusi ka tang hian Atlantis bilbo ta kha thu dikania Bermuda Triangle pok ha Atlantis wanga omni in alo ngai pha na sata hle ani kumsang khazakwa le somsari le palia le khabushal tlaber The Bermuda Triangle ti Asia Khan Belisan Atlantis chungchang arin dan chu adik lo hle ni ti researcher dang lari kuse chuanin ati chiang ta hle a lari hi The Bermuda Triangle Mystery Solved ti ziak tu kha ani he ni ti chuan le khabu magazine le website sangtel te chuan Atlantis an chin chu hria chen chakin an boipui tamu mup mai ni Atlantis su thon thu atangin a tak tak lo ti chiang hle ma se mitam takin an oi tlat maya mu chuang hen tuma na tur omang chu an dab reng zela Atlantis expert tam tak ta chuan Atlantis na tur hi khovel mun dang daga an tin zona chun zinga lar deuh ta chu Atlantic Ocean Antarctica Bolivia Turkey Germany Malta le Caribbean bor vel ta sonia Plato thua alandana chuan Atlantis nu The Pillars of Hercules vela khwana oma chuta chuan thliarkar Libya ramle Asia in Belbom Island zok aum thinani soidan dang le a chuan The Pillars of Hercules pedaya Atlantic Ocean a sona omani Mediterranean lulama Strait of Gibraltar soni ome mase Atlantic le mundang renga po mu ani silo ni tuifin ret mong le chuat pha khwan thilmak pui le rap thlak tak tak ta chu aum tam le takna submariners le deep sea probes teina anmu thailo thliar kar chu awi talo hial zoka alen zongla Libya le Asia Commonwealth belbom tiat nin an soi boxia chuti khopa mun lian tham chu tunlai thiamna manga han hu lo rualan silo ni plate tectonic atanga alandan point Atlantic omna tur mun hi tuifin ret monga mun rok thei tlat lo ni Enfidar Khan geology po kan bel chinga Platon Commonwealth lian tham tak apil tia asoina mun vela chuan engma omlowa archaeology le geology atang point Atlantic continent hi thei lowa civilization ro pui tak Atlantis su lo ati hialani Atlantis thliarkar omnia anrin na mun tam taka te po chuan Atlantis story makpui an nei fur thawa mase chung zinga pakhat ma chu Atlantis history ni na diktak han chui zuya phok phairo a thei silo ni amero chu Atlantis omna tur ningeya an ngai ro na tlang puya chuan Mediterranean Sea velso atin zone ber thina Sardinia Crete Santorini Sicily Kibras le Malta de so anrin lel kai deute an ni hloma chubaka Troy Tartessos Tantalas le Israel sinayemo Canante Northwestern Africa de po rin hlel dewani tun ma kum zabi som paruk BC khan tlang kang turu tak thera Arab sonoma chuchon in tsunami na satak siamin Minoan civilization Crete thliarkar bula chu achim pilta ni nan ringa chuti ruanin Black Sea vela mun sang ta po sonin ngai vena hlo hle bokani Bosporus le ankoma te hi anrin ruk daute an ni vele a kumsang ni le som pakhat khan University of Hartford Professor Richard Frodson tim pakhat havin documentary film an siama Southwestern Andalusia Atlantis nu ma nge ni tin an nau soi ve to boka heti menin amun ninge an thria chu Donana National Park Mars Island sonia chumun chu tsunami na chimpil ta ni in an soi ni khovela hian khopui bo le mun pil bo ta mia thin hi soi turatam le a chumi entir na thadeu mai ta chu archaeologist ten Mohenjo-daro le Harappa khopui an lei chu tak te khani khopui chu nan na hripui leng vaka wangte thlipui le tuilian rap thlak taka wangtein an ro san ta thina chutia lo lungtu te an kiam tak veka chuan kumja sang tam tak alo vei meu chuan vei vutin alo chhil ta vek mai thina ni
chutiang bok chuan clear car then khatte po hi tuifin riat atangin alo chuaka a then an pil ve zel boka Atlantis po hi clear car pilbo ta ani ve theina lai po ama aleilam zonga clear chuan plato theory satlia ve mai po ani theya chuwangin theory ani emo nilawng po ni se hetia a han lar ve taka scientist ruale expert rualte lu ti heitu ani tamai hi amak ve reng ani han chui chho theila chu ani ner mai silawa